Emwakwa bene so the Badwam TV Badwam Health Tips so midi de afia amankwa tamaklo na wotwi mu nyina nkomo no miscarriage ye Dr. Duboaten na edisa nkomo yi na dwumakuo na daroma clinic no so so yasene me etumi de brem nti se uhunu endpoint homeopathic clinic wo ba bia bowura mu kopa wa yare sapapa free one mo Dr. Duboaten wa ha ne yetwa miscarriage no eso dog ye nase mze no de na wanwie fa courses no na fa yemfa signs and symptoms and come yo say omo anhyɛ programming ye din komo afa na wotwe nyina Monday Tuesday Wednesday ye din komo afa miscarriage ho na ye ka say miscarriage na no an say oba wanyemo na wapon na anyi yi wantimi obi a oba bi anyemo a ke yes say after 9 months no ye beti wo fie nye na aja odo bi esun ho na je say enyina ba bagie ani na wodi onyem na say onyem a na say onyem na say ye ka na say miscarriage and then another name ye can say spontaneous abortion enye wa na wa say da say wo ya abortion na mom spontaneously no enye didi come fa types of miscarriage ye can say obi ye can say complete miscarriage and the oba na nyem a esaya a ni nyina abesen ye obi e be ka say mixed miscarriage oba bi obetima anyem na asai eso na nyinsan ni bi na ebi akam ene ye wa recurrent miscarriage recurrent miscarriage the oba wonyem a wonyem na asai oba bi wonyem na asai more than 5 or 10 times wonyem na asai ene ye wa inevitable miscarriage emoja tu no ohun se tissue suom obehwe mu no na wode no na no abi wotwe mu tan sa oba no ebe sei ene ye wa threatened miscarriage the kind ni na threatened miscarriage no eyo oba wonyem na moja etu no but oba check na wode na no ye solid na je say no sa no obo ho ban a wutimi bo ho ban ma oba ne timenyam ene ye ka causes of miscarriage ye ka causes no ye se awodie mu hawo obi ho na awodie mu no fibroid ho obi ana na wode na no na ye mre obi ho ana nsuo na agina awodie nim obi ho ana de na hormonal imbalance ne hormones no na imbalance na this miscarriage na ba ene ye ka infections oba bi ho awanyam na wakonya infection say yes sexually transmitted or non sexually transmitted it mean the gonorrhea syphilis chlamydia even common white oba nyam no wonya white ya ade a o say ye hwenie pa na ye saka say age yes say nke be ya ko ba de nka ba nyam anan ko anyam na mmom ebia na sikasam nya bia na nya wo a be mani kwa ne bi maaye afi wo 35 years 40 years afi na wonya kunu yanka se menyem na mu oba wote sa no benyem a wo so ko hospital sa na benyem a wanyam okay na wonyem so kwa wo ma na yin because the miscarriage etanya bebre no ano eta free obi wa na yade bia ni ho wo check na wo de na bibia ni ho by virtue se wo nyini ni nti no hormones no etimi etubo se ho na bebre no ano miscarriages ko free ba na oba so nyem a ye wonoma bi wa ni kwase wudi enyuane bi wo ho a emsa mre ntimi jechirem ensa men numbi oba smoking enko tana ba bi kwa ye smoking na wako home ebi akọ widiem eno so ye hunu se eno so esei nyinsen kese pa but science ebe mu hunu se oba oba benya miscarriage wo mu kese the first time aba hunu ne se wayase real unya excruciating pains wayase e fa usire mu nyina enti wonyam na hu se wuti severe pains bebre ba mo de so betima report to hospital wonyam na wunya spot of blood moja chase say tutu bia wonyam ketua bi kura bebre o ditifie wo amese mere amenyem a me data amenyem nyina amenyem a menyem a moja tume wo se mba ma mefo no me de ya busham de wonyam a na moja tu bomodin so de be ko hospital wonyam na wo hu se moja wonya kete wesia wo de fa ko hospital o kona doctor say fault bi ani wa hu so nse abrobe so hu wonyam ana hunu se afi wonya be 3 months e kono a hu se akwara no umu abu se wa ayase no e bo kakra ti se akwara no movement kakra ana 4 months wonyam na hunu sa ade no a fa ko hospital wonyam na hunu se ebia sade na ka ebia wonimu ye wayi wa wododo wa no okon dodo no ma basa na nka ebia obofo no kakra na se obefe kakra na all of a sudden sa science ni nyina atuayira fako hospital ebia atuayira ebia na nyinsen nsei but ebi wo so ada nyinsen na asai na ebia wo asai no kwa ma abonten wo widiem eno ahwe ya ebetimi asai ewo awodie mama nsem bibli complication ebi mama etu wonya hu se sa science ye chese wonyim ni nyina no eniwa quickly no ano eno so one of the science ye chese fa momodin ana ede e fa ko ayade sabia
endpoint to me party clinic and ye din komo yi ye say ye din komo fa miscarriage ho de bia me ka say yade a minim hu nim de yade a endpoint ye ni hu treatment no ya na me pese me treat is ade it ye treat miscarriage no e yade a endpoint to me party clinic ye hwe awom ha obia e yade a wo de ba e betima hwe ama na nya man kwa ne hwe o mema so ye hwe wo mo bema odwonso abema mu ye ya emu hyehye odwonso ani mu apan bi no na nso fitafi bema ni mu ba wo ne oba ahia wo de boss wa na ho asane bema ni mu asase ye mere bomodin bra endpoint we party clinic ni hwe ma wakoma ba peri wani so biri uti payew ana hyechew honam hyehyew bibi wi wo widie wo joint no joint ni na ye wo ya stroke na ba benya no bomodin so betima ba endpoint we party clinic number ni 0244 86 7068 0244 86 7068. Did say Dr. Dubati Ochna? Kaya huni ewie na me sure se wasua ade pa nti Ochna make 5 minutes na ewie. Achira nkwa hoden ho a ebe se hia.